Jedan od najvećih među srpskim vladarima, Stefan Dušan, ostao je upamćen u narodu kao silni, ali kakav je bio u očima savremenika? Rođen u Zeti, prognan u Carigrad, proslavljen pred kapijama Bugarske, vlast preuzeo na Kosovu, carstvo proglasio u Makedoniji, na ovaj svet došao kao osuđenik na prah i pepeo, izgnanik i drugorođeni sin Stefana Dečanskog, a sa istog otišao kao jedna od najimpozantnijih figura srpskog srednjovekovlja, car gotovo celog Balkanskog poluostrva i vladar za koga je čuo ceo tadašnji stari kontinent, od cara na istoku do cara na zapadu. Iako je moćnu državu nasledio od predaka, car Dušan je težio ka reformi celog sistema. Širio je državu, donosio smele zakone, dizao velelepne građevine, ciljao Konstantinopolj, doneo carsko uređenje, uvodio nove titule, proglasio patrijaršiju, unapredio vojsku. Ali iza slave i moći krili su se i izazovi. Njegova težnja ka zauzimanju Konstantinovog grada i proglašenja podmlađene lađe u carskoj vaseljeni, iako hrabra, ostala je neostvarena. Unutrašnje podele u carstvu i otpor pojedinih velikaša često su mu bili veća prepreka od samih spoljnih neprijatelja. Smrt ga je zadesila u trenutku kada je njegova vizija bila na dobrom putu da bude ostvarena, ostavljajući carstvo bez jasne strategije za budućnost koju je poneo sa sobom u grob. Ondašnji pisci opisuju Dušana kao čoveka koji je već svojim izgledom izazivao divljenje. Prvi koji nam daje takve podatke jeste Danilo Vučanik, pisac kratke Dušanove biografije. Ovaj, udostojen velike i neiskazane milosti Gospodnje, steče veliko i preslavno ime, iznad drevnih careva i roditelja i praroditelja svojih, budući krasan izgledom lika i divnom lepotom tela svoga, iznad mnogih ljudskih sinova i strašan svojim neprijateljima i divan svima okolnim carevima, samo od slušanja njegovog imena. Izgledom nije bio zadivljen samo ovaj Dušanov sunarodnik. Više od 2 veka kasnije, dubrovački pisac Mavro Orbin hvaliće njegov prekrasni izgled, odličnu telesnu građu, široka ramena, snažne ruke, izrazita bedra, trbuh uvučen, jake noge i visok, pravilan i muževan stas. Inspiraciju svakako da nije mogao uzeti samo od takozvanog Danilovog učenika, već i od Filipa Mezijera. Filip Mezijer je bio biograf Petra Tome, čoveka koji se u proleće 1355. susreo sa srpskim carem. Taj vladar je za vreme svog vladanja bio najveći čovek na svetu po telesnoj građi i strašan po izgledu. Poštovanje prema srpskom caru imao je i Karlo IV, inače Čeh, car takozvanog Svetog Rimskog carstva, kralj Nemačke i Bohemije, koji je 19. februara 1355. sastavio pismo vladaru Srba i Grka i koji su mu trebali predati papski legati, među kojima već pomenuti Petar Toma. U tom pismu car Karlo cara Stefana naziva kraljem, ali iskazuje veliko poštovanje sledećim rečima. Karlo i ostali slavnom gospodaru Stefanu, kralju Raške, našem u Hristu najdržem bratu. On dalje dodaje da im je zajednički isti plemeniti i otmeni slovenski jezik koji takođe koriste u bogosluženju. Neki su se Dušana bojali više nego što su ga poštovali. Romejski izvori, makoliko neprijateljski nastrojeni, priznavali su njegovu snagu. Jovan Kantakuzin i Nićifor Grigora prirodno vide Dušana kao osvajača njihove romejske imperije
i prvoklasnog neprijatelja. Grigora ipak priznaje. Zato se poput ognja širio i stalno porobljavajući nadaleko pustošio gradove i zemlje Romeja, a da nikoga ne beše ko bi se mogao suprotstaviti takvim njegovim napadima. Grigora nije bio jedini kome su kosti drhtale od nadolazeće vojske. Dimitrije Kidon je bio romejski intelektualac, teolog, prevodilac, državnik i pisac. U delu Monodija Palima u Solunu, tekstu koji je nastao septembra 1345. godine, Kidon upozorava na nadolazeću neprijateljsku vojsku koja preti Solunu. S obzirom da je Stefan Dušan baš tada zauzeo značajan grad Ser, istorijska nauka je odavno došla do zaključka da se nesumnjivo radi o Srbima, preciznije o srpskoj vojsci Stefana Dušana. Kidon za Dušanovu vojsku, koju je lično budući car predvodio, kaže sledeće. Kada je pao vojnik, nije preostao niko ko bi bio kadar da zaustavi neprijatelje koji nastupaju. Šta više, neće biti nikoga ko bi mogao da posavetuje šta bi valjalo učiniti. A sada, kada su se neprijatelji približili, oni u gradu koji se okreću protiv istoplemenika, naježiće se kada pred vratima budu ugledali vojsku koja sija. Sjaj Dušanove vojske bio je nesvakidašnji, najvećim delom upravo zbog njegove ambiciozne i neustrašive prirode. O tome, pored romijskih pisaca, dileme nije imao ni maločas spomenuti Danilo Vučanik. A one predrečene mnoge sile sujemudroga kralja Ugarskoga, poslane na ovoga blagočastivoga i na državu otačastva njegova, kada čuše da vaistinu dolazi gospodin kralj i kako grede protiv njih, hoteći da se bori sa njima, oni se svi u jedan čas smetoše i sva njihova mudrost iščeznu. I ne beše ni jednoga od njih koji bi mogao koju reč reći na njihovu korist, no su svi bili u nedoumici i javiše se kao mrtvi. I pošto je nastala među njima velika pometnja i uzbuna, napade na njih strah i trepet i počeše bežati gonjeni gnevom jarosti gospodnje, misleći da stradaju u velikom ratu. Dušanova prerana smrt ostavila je za sobom carstvo koje je ostalo nedovršeno. Mnogi su u njemu videli vladara koji bi mogao preuzeti carigradski presto i promeniti tok istorije. Za Srbe Dušan je postao više od cara. Postao je legenda. Njegova snaga, zakoni i ambicija ostali su upamćeni kao zlatno doba srpske istorije. Tako i srpski patrijarh Danilo III, još jedan savremenik cara Dušana, krajem 14. veka u slovu o knezu Lazaru po prvi put za Stefana Dušana upotrebljava epitet silni. Veliki i silni car Stefan, to jest prvi i poslednji kome će se otačastvo naći malo, u pobožnosti i hrabrom užastvu požive. Za savremenike Dušan nije bio samo car, već otelotvorenje ideala koji spajaju moć, ambiciju, veru i pravdu. Car Dušan je bio čovek svog vremena, ali i vladar koji je prevazilazio svoje doba. U očima savremenika bio je silan, ali i strašan. Za neke je bio vladarska veličina, dok je za njegove neprijatelje bio varvarski tiranin i raskolnik koji se svim silama obrušio na rimsko nasleđe. Sa druge strane, u očima istorije je postao simbol jednog naroda, retkog naroda, koji je težio ka carskoj ideji i novoj kolevci pravoslavlja. Sve sudije da sude po zakoniku, pravo kako piše u zakoniku, a da ne sude po strahu od carstva mi.